Keď som sa ja narodil a som sa vyrástol, ešte televízor nebol, tak sme nemali inakšiu hračku, jak sme chodívali ku pastierom. Od tej doby to robím, tie palice, to tajomstvo nám nechceli odovzdať. Tie prvé 2-3 sa mi nepodarili, ešte som aj plakal. Taký som bol smutný. Aj som plakal, že sa mi nevydarilo. A ja som to chodíval každé 2 týždne, 3 týždne kontrolovať, či jak to rastie. A som videl, že to nejde. Na druhý rok som bol zvedavý, či to vypučilo znova, alebo nie. Či sa to nevysušilo, alebo neukradol takto. A som ešte aj plakal, keď sa mi to nepodarilo. No, to by aj bolo. Dosť pekné. No, ideme. Bude to pekné a je to brekyňa. Odrežem tieto konáre, aby to nezavádzali nám. To sú zbytočné. A potom začneme narezávať. No, a je to. Vyberieme si jednu stranu a s nožíkom narežeme takých 1,5-2 cm vo výške furt jedným smerom. Takto. A to približne asi takých 40-50 cm. Takto, pekne. Zarezávame nielen do kôrky, ale normálne aj do živého. Takedy aj zabudnem, že koľko som vyrobil, alebo koľko, kde som našiel ich. No a furt chodívam, rozmýšľam okolo toho a teraz si zrobím aj také zápisy, napíšem do kalendára, aby som to nezabudol. Ale sú aj pastieri, ktorí ešte furt používajú tie palice, aj oni to nám ukradnú. No ale keby som našiel ja, to je taký nepísaný zákon a ja by som ich vedel ukradnúť. Takže za to sa nehnevajú ani pastieri. No, narezané to máme. Pán Boh, uchovaj to, na rok prídem pozrieť na to. Teraz, aby som nezabudol. 1, 2, 3, 4, 5 krokov. No, za dobrú prácu, dobrá odmena. Dáme si dobrej slivovičky. Medená ňaj, környes körül a hegyalja.
De vajon hol álljak elébe, a sűrű erdő közepébe. Hogy beestelettem egy völgybe, feltekintettem az égre, szép csillagok ragyogjatok. No, keď sa dobre pamätám, už to má byť tu. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. A už je to tu. Aké je to pekné. No, to môžem aj vyrezať. Chvála Bohu. Pekné je to. No. Túto palicu som orezal pred 2 rokmi. A o 2 roky to tak pekne vyšlo, že to teraz už môžem zobrať, môžem ho pekne opáliť, samozrejme, a budem to používať. No. A už si moja krásna. To je pekné. Tak kus opálim, aby som vedel stiahnuť túto vonkajšiu stranu, ako to tak s nožíkom kus narežem, čo mám už nahriaté. Pekne to zíde dole, vidíte? Najlepšie drevo je brekyňa, lebo ten sa pekne zahojí a tie pekné tvary, čo som narezával, to pekne vyndú. Ale dobrá palica je aj dreň, len to sa nemôže s tým spôsobom urobiť ako s poplom, ale to treba vyúdiť, aby to bolo pekné. Takisto vyúdiť jak slaninu a potom to ostane taká červená, taká pekná. Kým je to horúce, tak ľahšie sa tu vyrovnáva. Teraz dáme ešte kus farbičky na to. Palicu mám opálenú. Teraz si pripravím popol z dreva. Pomiešam s vodou, ako na mátu. A už to máme. No. Teraz to postavíme na bok. Necháme tu stáť asi 1 alebo 2 dni. Až odpadne tá malta, už to bude pekné červené. Keď sa mi to vysklo, pekne odbijeme a očistíme to. Vyzerá to pekne. Umieme s vodou aj kefkou. Pekné je to, fajné. To ma teší. To ďalšie, ako keby moje decko bolo. Ten špeciálny lak je kôrka od slaniny, od údenej slaniny, koška, a to je dosť masná, a s tým to namazali a to ani nepremoklo a bolo to také pekné, lesklé, fajné. To ja som mohol mať takých 10-12 rokov, keď som začal prvýkrát s palicami, čo som naučil od starého otca. On ma naučil, ako palicami narábať a
ako tancovať s nimi, a môj otec. Potom som sa dokonoval pri mojom otcovi. Ja som tretia generácia, ktorý robí zvonce. Môj starý otec naučil od majstra z Jeršavy, Kenereša, a tým pádom sa dostal do našej rodiny to remeslo. My sme poslední, bohužiaľ, ktorí robia jeršavské zvonce. Od otca syn to musí prebrať, a ja mám syna takisto, chvála Bohu, no poď sem. On sa volal David, tu je mladý majster, ktorý bude robiť zvonce. Takisto musí sa to naučiť. To sa nedá povedať, že nechcem to naučiť, to musí naučiť, lebo to musí dať ďalej. Treba mu pomôcť, ale ide to. Mám čo dať. Ja som to učil ako od 8 rokov. Som učil od otca a dokonoval som sa, keď som mal 13 rokov, kedy som vypaloval svoj prvý zvonec. Celkom dobre. Aj to je pomoc, viete, keď robím veľké zvonce, nemám čas na malé. Tak on príde a on spraví, aj minulé spravil 10 kusov. To slúži ako pastierom. Oni poznajú svoje zvonce. Každý hlas. Keď dvaja prídu tam, a on je tretí, on bude vedieť, že jeho kravy kde sú. Ten druhý takisto bude vedieť, že kde sú. Ďalej ide. Na vypaľovanie treba dať pozor. Vtedy, keď to vypaľujem, vtedy dostane všetko. Darmo ja urobím zvonec a bude pekný, hlas ešte nemal, dám do ohňa a keď dostane vzduch alebo dačo, tak už hlas nebudem mať. Darmo som to robil, celé postupy, musím to zahodiť. Teraz mal dobrý hlas. Také zvony sa predávajú, odkúknú ten zvonec. On si urobí, ale vypaľovať nevie. Takže zvarí, alebo bustieusku, alebo niečím to zvarí a tak sa to predáva. Ja som bol v Maďarsku, tam som predával zvonec a som videl také zvonce. A dal som si otázku, že keď oni to spravia, tak a ja to spravím. Tak čo, predávam vlastnejšie a nech.
mám odber. No ja som prišiel naspäť a urobil som. Idem tam, 8 kusov som urobil. A naraz som sa chytil, že čo robím? Vlastne čo robím ja? Ja som toto neučil od starých majstrov. Že aby som mal lepší odber a tak budem predávať. Tak jedného som chytil, tam bol jeden pastier, prišiel ku mne. No viete čo, dal som to zadarmo a už nikdy viacej to som neučil. To je na postivosti, to remeslo, aby sme tú tradíciu dávali ďalej. Ezt mindenki el tudta készíteni a saját használatára, úgyhogy nem volt ilyen a régi időben, hogy megvásárolták volna valakitől, mert mindenki ügyes volt annyira, és mindenkinek szüksége volt a mindennapi életben a kosarakra, így mindenki önállóan el tudta készíteni otthon. Ezt a paraszt világban szaraputykának hívják, amúgy ez egy bodzafajta, de olyan fajta, amelyik a kalciumban gazdag talajt szereti, úgyhogy máshol nem is nő, csak a kalciumban gazdag talajokon. Úgyhogy erre a vidékre külön is jellemző. Erre a szlovák karsztvidékre. Most egy ilyen fás kosarat fogok készíteni, és ezt két idős bácsitól tanultam meg. Az egyik Cseh Danyi bácsi volt, aki még ezekkel a régi fonásokkal foglalkozott, a másik pedig Bajzat Lajos bácsi. Ezek a kosarak, ha jól el vannak készítve, 20-25 évet is kibírnak. Hát nem csak kosarakat, készítek csuhéból vagy vesszőből, hanem gyűjtöm a régi meséket, a régi mondákat, és a régi megtörtént eseményeknek a elmondani valóját, amelyek erre a falura és erre a vidékre jellemzőek. Gyógynövényeknek a szedés módját, a szárítását és a különböző gyógynövényeknek a felismerését, ezt mind a nagymamámtól tanultam. Rengeteget jártunk ki gyerekkoromban a mezőre, és ott közösen szedtük, amit aztán a padon szárítottunk. Ez a cickafark, ennek a teának gyulladásgátló, vértisztító hatása van. Főleg a nőknek ajánlatos, de ha vértisztító tea keverékbe adagoljuk együtt a csalánnal vagy a zsurlóval, akkor erőteljesebben fejti ki a hatását, úgyhogy nem csak nők, hanem férfiak és időskorúak is ihatják.
Azért van ezeknek a kosáraknak különböző formájuk, mert mindegyiket másra használták. Ez a szemethányó kosár, ennek ilyen ovális formája van, ezt főleg fahordásra és krumplihordásra használták, ugyanígy ennek a nagyobb méreteit. Ez a szedőkosár, ebbe kisebb gyümölcsféléket, szilvát, almát szedtek, és ez a nagyobb pedig, ez maga a lóháti kosár, ez pálasztás által történt vesszőkből készült, és ebbe pedig cseresznyét vagy szilvát szedtek, amit a szepességre vittek eladni, és ennek az a jellegzetesség, azért is hívják lóháti kosárnak, mert a lovak oldalára vagy a szekér oldalára kötötték. Az emberi értékek nem mérhetők pénzben, és ha valaki szeretné a múltját megtartani, annak mindenképp szükséges, hogy tudjon is róla, mert a múltban gyökeredzik a jövő. To je slevare. Ja tu som robil ten plac, bez mestira. Tu som robil. Ja som pracoval 32 lety. Tu som 1950 som prišiel sem a potom som 32 roky pracoval. Išiel som penziu a potom aj penziu som robil tu ešte. 10 roky som robil tu penziu. Som zarobil dobre, aj penziu som mal, aj zároveň som. 1700. Tady je slevárny, moderní slevárny písují od nás. Nebylo třeba nic dovážet sem. Drevené uhle bylo, železo bylo a nic všechno tu bylo. Pieso. Toto formujem. To. A to musí vedieť, že aký je piesok, keď ruku chytal. Že mokrý to nie je dobre. A suchý ani to nie je dobre. To musí vedieť človek, aký je piesok. A cit musí mať človeka výbere modernáte. Cit musí mať. Položím na to rámu. Znáte? Moja rodina pochádza z Jelnici. Starý otec. A stará má Dobšinej, a druhá stará má z Marchušky, a otec, starý otec, Kiraj to Teplici. Kiraj sa volal. Poďme, otec mal 5 brata, a všetky Slováci boli. To som v Filakove robil, tam sa vyučil, Filakove. Slováča. Potom som robil Martine, Cinomane som robil, Podbrzovej som robil. A sme hodili všade, lebo robota za frontom. Tak som robil. Každý týždeň bolo 3-krát škola. Tak kedy sme stokali rukou, nie ako teraz s duchovkou. Rukou sme stokali, tu mám stokačky. To je stokačka, znáte. Tak kedy s tým robili závode, nebola duchačka. Vybere model. A tradíciu, veľký tradíciu mal Teplica sleváren. Za to som urobil múzeum, aby naši deti, aby vedeli, že to bol takedy, že aký sme robili. A no nechce robiť. Začal robiť, že bude robiť. Nechce už vrátiť. Rád mal motorku, mal 3 motorku, mal auto, mal. Ne taký život, ako predtým boli. Necíti jeden druhého dobre znáte.
neúcté človeka. A také lepší úctili. Bol hudobnejší národ a lepší úcty. Bohatí neúcté tak. Na peniaze myslú.